losing control. I gotta know who's in control. Me. Losing control. I'm gonna explode. Can you bring it back to me? Give it back to me, oh please. It's the only thing I need. I can deal with this, oh please. It's making me feel so weak. Hai, jumpa lagi dengan Kitty Traveling ya. Kitty sekarang berada di Jujugan Serayu. Lokasinya di Randegan, Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah. Jujugan Serayu adalah wisata air terjun di Sungai Serayu dengan konsep resto nuansa Bali yang dilengkapi spot-spot selfie, kolam renang, dan pemancingan alam.